Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Idol John, go ahead. Nagpalagi ti Commission on Elections iti Siyudad Ilawag iti papana panagipila dagiti kim mandidato kada iti napalabas na eleksyon iti Statement of Contributions and Expenditures dawen no SOSE. Sigun na kini Attorney Julius Harvey Balbas, the election officer iti siyudad, aging ganalaeng into na June 11 at panagipila sa patinggana dito iti oras alas 5 iti malem. Yung batad na silulukat laing ti opisina no kasapulan dati anyaman kas kumakadagiti forms ama fill outan. Inlawlawag na ano saan ang makapagpila dagiti maseknantit at iti administrative finda aglalalo dagiti damo na ti maray idinto dagiti makapamindwa ken makapamintlon asaan nga nakapagpila ket iti sangwenda a disqualification case. Idinto dagiti winning candidates ket posible asaan da makapag-assume kadagiti pwesto da. Kabayatan naman nagmediti honorarium dagiti nag-serve ket naitadmeten amin ti COMELEC iti gasot portion. We want to remind kadagiti candidates kayo aming nga nagkandidato for this election. Pag-file kayo di SOSE tayo ako until June 11, 5 p.m. no tapos uniforms, guidance ako lulumat ng pisita ni namang guidance. At tapos si administrative finda na mabalik na sila si COMELEC. Ano mamignan na pala para hindi mamingwa, mamingwa pa ang nag-file possible disqualification case. Kasi yung training candidates ako handa mabalik na kasyong yung opisina no handa nakafile. Paset panagsarita ni Attorney Julius Harvey Balbas, the election officer iti Siyudad Ilawag. Okay, so halos bano ka porsyento tatan tinagipilan Idol John? Kanagad yung umpeng or di tinapanikot Datos si na. Idol ko na itong sinutugot si election officer. Baka naging busy da kada ito'y panarong pambansa ngamin. Yeah. Gusto nga ro Idol ko na adamat Okay. si party. Pero obligasyon nila yan kailangan yan that's COMELEC code kailangan to pa rin yan. Alright, go ahead Idol John. Na mag-iti Siyudad Ilawag, Kadwari 99.5 Basin Lawag, Idol John 15 Katak, RMN.